awanan ka itibain. Tinalag ka. Inted ko ti amin kanyang. Ngang niya tinaramid mo. Uy nang tutrira lain. Uray ti aso kun sa inted ko kanyang. Tapno lang pulo tanam. Ngam dinadaal mo. Iti talag ko kanyang. Dahil tigaro ti para kanyang. Iti pati straight. Well. Taman ite. Nadamag ko. Nainted. Titarakan ko. Mabilit tulang. Ngamang mangyari dita Pilipinas. Kung intayo matngarun agitan iti reaksyon tayo. Wano opinion tayo. Wapay nga amupay. Nagpaypay ti aso. Wano apay nga kasta ti mangyari dita Pilipinas nga namupay. Ket agsublitan ito dito. Alright, kakapsat, kakailian nga. Kumusta tayo amin dito? Sapay kumata, nakaradkat kayo amin dito. Kamu din manon may isang bus driver. Ay, awan. Pakumusta pala kaya pakumusta na ta kakabsat karatiyo amin nga data Pilipinas. Okay, ang komuno din manon ng ti Bagyo dita siyempre no din manon mapangkalat tayo Bagyo City dahil na makita ti Bagyo. Nakaw di Bagyuan. Urinon nga din manon di Bagyo dita. Pakalot tayo Bagyo. Andi dyan, nakaw dyan Bagyo. Pero ang sabay kumata nga din mayon din ba naman di ba. Ang pala na panita di typhoon ako na nga napigsakot. Di bali wala no Bagyo tumay dita Pilipinas at parehas na tawad nga kaslang ako. Awan pakialam ti Pilipino. Nadagol kat Bagyo ka lang, Pilipino kami. Sabay na pikiti nga panaglangoy uno niya tararamirin dita. Sige. Okay, di pagtungtungan tayo man ti kunada nga 1, 2, 3. Inyo di joy. Okay, 1, 2, 3. I mean, tiket ko nga sa unay jay, nagadoy iti na 1, 2, 3. Yan, nagadoy iti na 1, 2, 3. Wano nagadoy iti na budol. Muguri kakas lang diba tika apelido ni Herlin. Niya binibining Pilipinas kat budol. Budol ba? Herlin budol. Ako mo, kas lang kalang iso. Kung iso tapelido na kat kapinano na nga tayo budol niya. Okay. Alright, ti napudot ka topic dito Pilipinas nga talagang umapapoy kat kapo iti panang 1, 2, 3 ni Loren Ligarda kano kanagiti Pilipino madlang people ay kat inya ngay nga ron antayo nga mo ay siyempre iti politics ang mga talaga nga muno niya ti talaga kulay na iya tao ta siyempre ang damot nga ibaga
ay bagada lang ati plataporma da nga madamot nga bagay talagang plano da, di ba? Kasambot lang kasta ati agar-aram mo ay ikarida amin urayan nga ang talaga kapapati tapno lang basong sumbatan di babae isuda kat doon na ala daga nalpasan amin yung mudla yung madlaw nga yung gayam mo nga mabisto nga niya awan mo gayam ti piki mo gayam ti buok mo awan mo gayam ti ngipon mo ay katawan na nagkasar kayo niya mo may babawi isip lang divorce mo o so kasi kalakasya mo lang ti politics niya kalaya kasi siyempre di ni kung kumpanya ni Loren Legara katamtiyo nga mo at madrama pa kita ay panagkampanya na ta nagkinong traraya anak na di ba anak na ikat kakamping iso na kat unitim ay siyempre amo tayo mo inmaruti suporta na nagaruti ng backup kanya nagapuyjay ta drama inya timot nga mo kata yung speech na latest nga speech na iti Senado kot ni talaga nga ang kapapati talaga nga inamin na nga talaga nga suportaran na ti CPP in PA niya talaga nga nilumor yung iwat na ang mat ni talaga nga chismis lang kung mga amat nga chismis lang talaga nga nilumor kanya mismo kanya na isawang na nga talaga nga she support CPP in PA and she believes what they're fighting for. She understands what they're fighting for. So kasi ko na so nga nagaluti talaga nga nas daaw da pinglakson nagiti general kot yamtun wala na nga talaga knowing may sapigan is one nga Philippine Air Force reservist with the rank of colonel gasa mo data so ako lang piman ni Kalbo nga De La Rosa nga ang nga mabalin mat ang adject left kun da kay right so nga kula nang orkat kanta nga sana dalawa ang puso ko hindi tuloy na diya nakait mong ituloy nga kasi niya kasi di ko na napiman ni De La Rosa you cannot be both it's either you choose which side are you ano ka lang kasi yan mabalin ti left and right niya except lang no spy ka ay kat mabalin siguro ta spy ka nga rod kat kung nadapay nga iso ti representative iti CPP nagsao dagiti indigenous people from Mindanao kat talaga nga kinundem da jay inaramin ni Loren Legarda so nga talaga anda nga kayat kung nadapay nga iso nakat representative iti NPA so kasi iti nangyari kata ako mo nung iti kastala ta plano da nga ikatun isuna iti Philippine Air Forces Service mo ikatun da jarang kuna ta siyempre piman pamin nagpangit piman nga pingi nga agsusurbi kay ti gobyerno sa kantumot lang agsusurbi suportaram ti CPP in PA ang agbalin siyempre consider iti amotemot nga ti CPP in PA kat CPP in PA in DF kat talaga nga kalaban iti state data recognize iti United Nations nga data kat may nga grupo iti terrorist siyempre kadag iti NPA gamin nadamot nga ipakita nga talaga nga isuda tiya kulor da dahil siyempre baga na amin mo't kidiya nga siyempre nag-recruit ti NPA apay baga damot nga da kami kat hindi jeta na kami kat naggulo-gulo kami na kami kat nagtatakaw kami na kami kat mamamatay kami apay baga damot di apay baga damot na kalaya ko na nga reverse psychology nga ko na nga i-brainwash da kamot nga kasi ipakita da kanya dagito plataforma mi dagiti plano mi dagiti kat ilablaban mi iti kalintigan dagiti napapanglaw
da kami kat pro da kami kat suportaran mi dagiti bukaw dagiti manalon dagiti I mean dagiti manalon dagiti nakukurapay kung naktatay kasi ti bagbagada te siyempre kanya namot siguro ay nilamnam yung matngam tang ko lang nga makakuha no kaslakas ti bagbagada nagadumot dagiti kung nato yung inaramid iti NPA nga talaga nga manipod pa lang idi ka talaga nga madi ti aramid iti NPA kasi yaman ti bagbagala ngam ti aramidon da nga talaga diga ideology da nga talaga anti-government dagitoy da talaga nga kaya tata napagpanuntun kat awan iti naimbag nga gobyerno kanya na kinontrada ni Marcos isungod nga dati martial law o hindi napatalsik na Marcos dagtugaw ni Cory damot nga ka pinmaba no talaga damot lang nga talaga nga pagimbagan iti pagimbagan iti Pilipinas iti talaga motibo da adi pinmabada ko man amin mo nga administration kat ang kayat niya iti kayat da siyempre ti kayat nga talaga kat agbalin nga ti Pilipinas kat may nga komunista diba kahit nga agbalin nga kasla nga China kahit nga agbalin nga kasla nga North Korea kahit nga agbalin nga singkit kahit nga agbalin siguro komunista siyempre China singkit kahit nga agbalin nga kasi kat siyempre ang buto yung iti komunista nga talaga nga awan iti karbangan iti tao awan iti karbangan iti tao kan siyempre tararamidan iti NPA ako amuno nalaimot ni Loren Legarda nalaimot iso may samat nga attorney nagtrabaho iso na iti ABS-CBN siyempre muna matakit kita na mo ti aramidan iti NPA katrabaho mo ni Jason sa nagadumot mo lang dyan parwan ni Jason sa nga kumontra kanya na kasi siyempre iso nga talagang samot nga talaga nga ako nga baga nga na brainwash nga talaga nga suportado na nga talaga iti NPA ore makikita na dyan mading arami dang talaga nga suportaran na talaga may sa iso na nga mang support iti NPA jeti talaga nga makita ijay siyempre hindi pa lang nga talaga kat makita dan nga nagadon iti makikita nan nabayag iso na ti politics nabayag iso na nga news anchor siyempre nakikita na taramit ti NPA iti pa lang patay ti NPA dyan may isang soccer player nga ubing nga di nga kat siyempre talaga nga 3 oras upay talaga nga pinatay da nga awan piman tila kalaban-laban na dagiti DSWD dagiti volunteers nga mapanagi iti supply ta remote area ket tambangan na may takawan da nya dita kasi daw nga talaga ti kwan iti NPA kasi tama nga talaga ti kwan ti NPA oray no kunada nga might iti motibo da ngam yar aramiden da ket madi madi yar aramiden da iti taga Manila gamin sulit ti taga Manila gamin awan iti kumbaga kat awan una iti knowledge da iti niya nga talaga dagiti NPA mangmangag dalang chismis nga talaga awan da nga marik na nga talaga iti konti NPA subliyak tayo yabantik kami dyan basta ni napanan dyan may isang basket masakit nga yabantik tatlo pila-pila dyan ko naktatay talaga nga nagiti taga Manila handa mo nga talaga iti mangyari niya ti talaga nga kung nagiti NPA ngum numapang ka iti barbaryo kalagay ta Abra isulit ka Cordillera Park Abra
kung iti yung kita da sulit iti Pilipinas, kita mo makita nga talaga iti aramidin iti NPA. Pandag bumabarat bantay, pandag takaw, pandag kikil, tambangan na dagiti piman farmers nga napan nag-ani tambangan da isuda kalang dagi inapit da nga mulmula kadi niya ay piman neta. So kasje iti aramid iti NPA. Ora niya ti kunkunada nga mayat nga pata nga ideology madilat ta anti-government da. Niya ti aramidin da ilang manggulo iti community. Isu lang ti aramid da kada kita pa nag-recruit da. So nga ako mo niya ti kastada kini Loren Ligarda talaga nga ado ti mas asar ado ti niya ngay piman ket awan ti mabalin ti ata ang timot ngam mo lagi ti nagibutos ket damot piman ngam mo ado mat iti talaga nga nakiktot nga talaga ako mo atatan niya ti panunutan na panunutan sa kamaliyakin ba kay Johnny tatakitin katawanan. Paano, ako mo mabalin nga ma-impeach iso na ta. Siyempre, amat nga mabalin nga ta naman panunutan, oray na ko lang nga da iso na ti gobyerno sumusuport nga kala kumbaga kat inamin na nga may sa iso na nga NPA. Kaya kala kasi inamin na nga talaga kasi nga may isang NPA na nga sumusuport nga talaga may sa iso na nga CPP NPA nga nalangayin baga tikas jay kadang kuamun niya tikas tada no impeach de isuna no kuamun niya tikas tan iti constitution tikas jay kat anya nga rod kat tikas tatay na kat tikas tanan dagiti nagbutos ang kanya na kat apan yung kalampagan na isunan nga pingingaksta ti aramidem. So tatakot lumuwaran dagiti nagadado nga talaga nga manipod iti nalpas nga nag-speech iso na kat talaga nga lumuwaran dagiti tattao nga mangibaga nga iso na kat titang ko lang gawin mo't lang nga madlaw ang kumot lang gawin nga maawatan. Iti ang kampanya isuna, iti di ba nagtareping Vice President, bagtan nga nangabak. Kanya, hindi kasi dyan mo gamin nga dan isunan iti government. Api nga wan iti nagsao. Kanya, iti ang kumuawatan nga iti Pilipinas ni kaslang nga no adaan niya tayo nga kastaan yung mangyari nga kasta sada santo lumwaran lagi tita tawa ay ni Loren Ligarda nakatrabaho kleta iti kat kadwa kami pa holding hands kami pa kasta tiarami na neta kastoy supporter isuna hindi pa lang at aping nga nga nagamin tatasaran to agsao. Hindi dagita da NPA nga dagita kakuan no nya puro kaka ti pagrugen iti kwada kaka kat aping nga amuyo met lagayam nga supporter iso na ti NPA aping nga itatapay lang sa kay to nagsaumet idi pa lang kuma agtartaray isunan nga senador namin adun kano ba nga nagtaray isunod senador ya? Nabayagan nga nagtaray isunod adan isuna iti government. Apay nga awan tag sa sao. Awan iti mangbagba nga ay data kat NPA data no dagita mat lang dagita commander ti NPA nga sinmuko iti gobyerno. Kat dapat idi kuma uno data usually mostly nga dagiti NPA nga dagiti nga ato tirang kuna kat sinmuko da under Duterte administration niya dapat ijayin ko mga nagsodan idi nagrugian iti kampanya iti dagita da kat
ang muda mo't nga ni Loren, no, ang muda nga talaga nga ni Loren Ligarda kat may nga supporter TNP, da ko man nga nagsaw, apay nga nga nagsaw gaming. Kala ni Jason sa, itata na lang mo't nga baga dagiti bulok nga aramin ni Loren Ligarda, itata na lang mo't nga baga iti kastoy-kastoy ni Loren Ligarda, apay nga, itata sa ran to ibaga. Nagaro ti lumlumtaw nga nagaro dagiti lumlumtaw nga dagiti kadre ti NPA nga lumlumtaw nga ibagbaga na kastoy ni Loren Ligarda namit da itsuna nakatrabaho ready apay gamin nga itata sa kayo agsaw no hindi pa lang gumin kuma nga nagtaray na ti senador ay kastoy anyo nga ibutbutos daytoy nga babae tanaangot ti kilikilina daytoy nga babae kat kastoy kan kasjay anyo nga ibutbutos tanusan agbalin kayo nga kastoy met Kaya mo din. Ako pa nga mo din bagbak. Wala nga napanparunutan ngagpaiso. Kadag iti mga expose kanya natatan. Dapat hindi ko agtartaray iso na sa lanto. Ijay da kuman nga nagsao. Ta siyempre nangabakan iso na at dapat iso na di top 10 iti senador. Kat siyempre awan ti mabalin. No? Nya nga iti kwa. Nya iti na 1, 2, 3 dita. Dagiti piman, dagiti tattao piman lang handang mo. Tati siyempre oras siya. Tamok lang kat ni Loren Ligarda kat may isang lawyer. Ang core iti ABCBN iti nagbalin nga senador. May piman iti patakaran na bla bla bla. Siyempre di lang matamok. Kuri dagiti dadu mga nang ibutos ka siya. Kaya mo lang matamuda. Ante ang umod game nga mo sa baling mod game Jeropa na kat sa baling mod game likod ta Jeropa na mod game likod kat lalaki. lalaki. Ay sugor ko kuma kunakat dapat kumakatata iti kumapalang dagiti kadre dagiti commander nga sinmuko nga maka naming mingle da isunan ta siyempre ni Loren Ligarda kat nakito yung picture na kini Jomar Season nakisusun na karagiti NPA siyempre ang mudan ang talagan iti kolor na tanang bayagan umat nga nakikuha basta dati negotiation NPA at isuna di ba iti pas dapat ijay kuman nga nagsao na ijay kinuwada kumadya tapno at least kat amun dagiti tattaw ang ingga na tatta santong ngak tayo nga kaya wanan anya pailaangay intarayon di uwak di ay bangus maalampay nagkapsot kamot ay yung kamumot kami ti costume nga style mo ti dumumot nga Pilipino mo nga amupay so nya yung orti mabalinte awana na oriente latan ati palagkutin ni Bongbong Marcos kuno dagiti ada iti gobyerno no nya ti kastara kini Loren Ligarda ta ako mo no mabalin nga may impeach deta ta siyempre konsido di sunan nga CPP-NPA baka dapat lagi ti dadto mga politician mo lang nga magtatalnada lang lagi ti Makabayan Black dagiti Gabriela tatalnada lang nga aminen ni Loren Ligarda kat worst talaga nga inamin na ay awan na nyati ko nga dita. Alright katulo na ti bagbaga kadak na diyo nagtilugan ko imbes nga diyo nagtibas okay di bagbaga tatay ay nga mo rin o kasta tinangyari nga kuran ni Manong Bianong kasta latibiyag kat sapay kumatakas tuilat ti kantaon tayo adios mabalos bye bye dengan yun na ito yung sonata.
Don't you worry. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing, 'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. it's gonna be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get higher than a cat, floating on the sky. Look mama, I could fly. I feel so alive. I live my best life. Do just what I like. Get that price. I was down and now I rise up. Head up and my eyes up. I keep getting wiser. Then I realize that everything will be okay. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your arm, I say. Don't you worry. Don't you worry about a thing. 'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing. 'Cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be okay. Work hard, play hard, that's the only way. I'ma live my life like every day's a holiday. Time to celebrate, time to elevate. Hold up, wait. 3, 4, 5, 6. Take it to the top, 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 like we don't stop, stop, keep on moving, make it. Take a shot, shot, take a shot, take a few. We gon' keep on doing what we do, 'cause everything will be okay. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your arm, I say. Don't you worry.